Kua riro ia kahurangi kiri te kanawa te tohu tike tike a te Wakatoi. Mo te Māori kua pahore nei tōna tuara I roto I tētahi mahi toi. He mea whakawhiwhi a te kanawa ki te tohu aroha mo te ariki nui te atairangi kāhu. He oe he kotahi noi hoia o roto I ngā tāngata tekau. I Waimarie e ki ngā tohu a te Wakatoi. I mauake ia kingi kiri ona ētahi o rātou kua ngākau pāpaku katoa I te whiwhinga o ā rātou tohu I te taha o kiri te kanawa. He waiwai kai kapua. Ko Taiaroa Royal tētahi o ngā tino tau tōhito o Aotearoa I roto I ngā mahi kanikani. A kātahi anō tērā ka whakamānawatia e te Wakatoi. An amazing privilege and an honour to be receiving this award. I'm the first dancer to receive the Te Tohu Toi Care Te Wakatoi Award for making a difference in my art form, which is contemporary dance. E ai kia Taiaroa ko te wā tuatahi tēnei, kua whiwhi ia tētahi honore pēnei rawa te nui. A kātahi ka nui kē atu, I whiwhi ia Taiaroa tana taonga I te taha ia kahurangi kiri te kanawa. It is a great honour to accept the Te Wakatoi Exemplary Award from the Māori Arts Board. It's difficult for me to accept it as I'm sure there are many worthy people who should be acknowledged. When I was learning how to dance, she was kind of an inspiration to me for being a Māori artist and doing really well overseas. So, yeah, so I kind of went, I want to be like her, but in the dance world. Ko Taryn Berry tētahi atu I whai tohu I te taha ia kiri te kanawa. Mo ana mahi tā moko, aha kua kotahi me te hāwhetau noaihoa ia e whai ana I tērā mahi. Dame Kiri Te Kanawa is amazing and she's got decades of mahi behind her and I'm just a little peppy starting out on my journey, so it's just really humbling and very awe-inspiring. Te kau ngā tohu I whakawhiwhia e te Wakatoi I tēnei te kau o ngā tau, mai anō I tāna hui tuku tohu tuatahi. With past recipients being people like Mera Tamita and George Henare and Tommy Taurima, so it's a real privilege to have this award. Kia e ai te kōrero, e harataku toa I te toa takitahi, engari he toa takitini. Ki ngi kiri ona, te karere.